0788666663 kose tulikiririo kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebishe itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa asichi county berechi ya Gusii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iliyo kolekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Ensoko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Karibu sana ndo mwanche mugereri omugasobo negachide kane 50 onemo chapto kirigiro chinsa stana so chiabano omugase sentune ende ya kabere kabisa tabaso sentune ya kabere tochikukwana hama no mugeni wa neme studio ikire senchiri ya bene wiyariganiri orura tambe mwere bweri tukobere ko bakago ikagaiga senchiri ya moto kwana mugani chigosori mugani chigosori cheito chinsa ya Kenya chigosori cheisiko ngocha totebya gati timu ya Arsenal na Man City ya support na wego rene mutitelia club kekone sentune tangani eligi ya Kenya ne chiko chaka inse yechi kyanga ya mwegere mutwe tete kemeronge 3 na ya monkorenga ese to chikonyora chigosori chikosori wachitimu chagere kwebanga timu ya Gor Mahia tojera kwebanga sana chief friend race na ibuga ya Chelsea kombe ya Kagame Cup yense ya Rwanda asa baba okora final na goikorone timu ya Rayon Sport konde mwere bweri tuko FC Leopards na barumba ya Tanzania bagenda kuherigani kabisa bayirande imense ya Kenya ase tukolianke wa chikosoni timu ya Nairobi United ase kimero kiko Bosani ime ya Police Sacco Stadium za kirachinza isano onaisa to mwere bweri tuko Shabana na yarono reme ya Nakuru bagenda kabisa tukolegero tokara bakabwa chigori sata serious gere timu ya Nakuru Bucks ase gosori yarenge nkongu kianda geikomi tuwechi kukwanda mange sana nero mugani tukalero kumareta ayamase ya moto mayo kukwana mange anane asarenge ningete club geto ogia Shabana FC abatioterelia ba Shabana FC ninki gosekelia barachi kogania na bayi wanki keliga barachi gotegemea season yega kuru club geto ogia Shabana FC new signings new coach obonchelia asense au na kwene kinga ndochikonyo aratoka obwage kombe ekie ligi gose kombe kelia kia Mozart Cup ebyo bigo chiko chake season yenyi kabisa ayabereke usika tu tochikukwana mangenere nabo igo unyoranga mugani wa nitukaro no munyakerebo wa mashabiki timu ya Shabana FC orosegero rwa we yakiwe kubata kangemi kabisa yaenda udhiru yanda mpaka 47 kabisa go chimotugaria timu etiko sengo kele makati samo chirichia apa kabeti na chiko tebia senchera ayamene na ya masa yama yonko mareta tochikukwana mangi karibu sana. Okay, thank you. Bia manase okongaligania kundiri kamera yangu na tebire bia manase okwika na asokongaligania pono muna toko chaka tiganja kana malitane igonkoro kurenza usinyakundi yake upanga number 2 meaning number 2 means I'm number 2 in my family. So you're number 2 in your family, not so, a fullback over chesa the family is on the number 2 and yes nilikuwa na like kujesa namba 2 so igo kurukuru ase branch enkoro kegima branch nene Nairobi ko kwati Thika ekorko yakwi echakere densa story egakora mpaka Limuru so ya story wa yakwi bado sasa mpaka Limuru so no na kuru abu naende kuru
kurwali abantu basane baito chifan chitu nchaba kwani chaba aba maiga chatari na kongoika mbate vinga naikire ba maiga nainu na barabu na baila maiga mangi wawekira maiga ya wayakiwe officially. Yes. Wayako wenga kimagendrede wayako yombi yatore na ndentoka nyete buna bone emepire kuchaka butunto ntakuno kwebanga ngora na ndentwalikanite abantu bonse baigwete bati bali bataranyora se bakoso karibu sana basayo yaki kiagara enero branch manyekanete kusingima. Yes na Kenya ngima na Nairobi. Yeah. Timeti mwabiro mutimo kubwe ligi ya renge likuriere mutinyo gatano wayaki muna mashabiki kwa nyamako kora charity events jigotara nini. Okay. Have you been in several activities? Yes, ntobwate charity as a Westland edition. Gochakira kuchiruguru ntobwate edition ku Westlands whereby we have branch chiri sana. Tokarobeli tokarose charity. Tukanda tukakwani abana mbarali bakuru kumetameta. Tukaba maiga, tukabaire kitu abwate keke. Then tukabanga a friendly matches in each branch chinde chi tosinya na chechi abasani baito. So tukachia sa at least ntoka ndata kona kwebanga so that to make a group ebe neribire gake. Yes kwaro kinga isko yenkoyo ibintu mbire mogokora bikwanda gutinyo busani bayino byandra kubareta mutari atino ko andi stadium yo gututire umupira. Kando no mupira ebintu mbire bune byombe bike okonyora ntu milane tange arafu nechi welfare ndobwate kire branch ne bwate welfare yae ntoka ndata korobo maganda ito chini ya maji yae gara nalio turabaisa ko ndobasa ko bangatora so mpira bweka twebe nganto manyine yatomanyine chinchera chonse haramo tokala nyore mechando abuno turama tokole egasi pamoja. Yes. Bia mono kabisa le zao sinyakudi opanga iliko rwera opanga ili ete sokoro liko toka linka njeno mugetutu masaba abwa kemera enyumba nili gutoko mugonjoro nonka. Yes. Nange sana tuliare sana na kandoche gitu masabani ya Cleve Gisairo. Ya Cleve Gisairo sai tare to kwa abantu chikura bana to gutaka. Yes. Eto mugonjoro tambo kwega ucheche ogotemo. Okoro mugonjoro njero muntu town service yomurai. PC prison gotamo kara jambiri nyambera na nchiko ikireka kifu chache sauti. Kompia man. Abutali sana. Yatara abuda gotamo kunyangonga abwe shot shot kati osa mwino. Yende nanyo robate some similarities chikombekana. Ate abore number 2 se family nde number 2 se family. Ate mwanjo chesa number 2. Nchimya ke mengena chesere bakawika bona iga ejezi yane manyika ine number 2 na kuwese high school na kuwese university na ntamanya se EPL nurase nore shabana EPL nurase no alafu nkao kabana wega turuwa nake enere timu yo bikombe mambi kuche nde bayi ko ya ilo na mambi mola yitu ko gaigo mambi sagura moja wera ko lirolo hokari moralia utakwira ngora mambi tumura negati Wembley ali no toko ganda to sange bintu buya ande buna manyete Arsenal ne ria Santa Bakime timu gwate mu Santa Bakime na bataga bakakomia ayomo se wala kapuira nile pado na kana Gabriel akoro kusaliba yes pado tara na bata chinja lakini ji fullback to tamaga ne chinyinga mara so na to bekali bagalia muskwera ali maiga abago teacher. Yes. Kitaro kwandra mange weche motu igore kama yankyo moncho mweli tukuri yankyo tubate gosorie nkomu sana gatie timu ya Arsenal amone timu ile ya Manchester City bwato mokocho monya Enzo Maresca omokocho kariwe club kidia gia Chelsea mega yogo chabone ya Man City alite kono kinga mochi naro club gia Real Madrid gikomutete sana omogosorie Man City ogati Rodri uyo bakabaga korokia gosorie ngi yakirage ase emirabire na konyense ya Spain ko bwe kombe kia World Cup na ko Argentina Rodri akabaga ko bwe ko kuno mogosori yabwe tournament yo ngima imezeno yakareka neme ya USA Canada amona Mexico na bonega niko Real Madrid bagete kumerama tekrene Maresca higamwa teretekia na giko mweka bonega tarasoka ine Erling Haaland na chikobaga onyaga kunyara bwate defense ya Arsenal yekorao na Gabriel uyora mogosiri atakurwa enseria ya Brazil ayumbito kwana hamo onere nyakundi aka Opanga kwa igore gari number 2 senchera ere ya bene onadega iga okurukwa ngakia kurukwa akurukwa Mary
agonte Biheo Suarez naomba ugote Masosa Starlets yonsi nanye kwa ndimbu ya mwana kamna mwanyora makweni kurwe asemeri na higa gote banga imba kwani senchirembya sana by the Masosa Starlets imba mwe semo nda bakora egosori erengya sana more regional league y'abasubati nabigona abanafunzi abake sana bakena tikiti ku regional sikorende manya chance yo kwa national sikorende wikamoniga nigo bare na mbeyemo ase kombe kya gavana cup kigerete imeye county ya Nyamira 2023 babire tigo sari cyo 3 nende mbara nyonsi bugori ende yonsi kwa kinga Mr Kegusu ujore mutenendi we club ekyo nigaganda tokarabya sana na abanafunzi boka bare piwa abanafunzi babati bantu ukorwa andaisko na abarokiwa be school ya Masosa secondary school abaganda tokomesa na gokarabya imeyense meyo narego kwa kesi mitime tingo tikangona igwa tabayo goteba ranyore no panga te kukwani hello Nsoko TV wairire moto kwa nere Jessica Kemto ngayo gwatete chiko sena byango koru Mwaleta koru Kiambu. Kiambu county ya Kiambu wanyaki wengo kile Kiambu na bakole chesta na bongo to como karibu sana Imeye Soko TV nilishabikiria timu kione hello okora uyo na makwani atete kuikia togendera tukwa na mangi Nyamira kitu masaba Nyamira county yo ikomekya bana kabunkenrete chitimu chene tokosori gari nyali bana begeteke kombe kwa timu ya Masosa Starlets center okarabya sana abaswati abaka sana bana bakenachira na chige mu chase school njire cyera batoka bawika regional school ne mbacha gukora fego cha nationals none gachingerete ime ya Tanzania to kupresent kwa ne timu ko timu ya Kanotunga high school Mosocho mbare final imbare East Africa Games kan rugby football mpira rugby banatoka sana bawechi kwa socha bibere chikubwata ndiye chonzi na timu chirese mpira kwinkoyo to wataka Kamega na wao nyangongo ba Kenya babo ikombe kyo meyatika ibikiri yaeta ntubwate timu ya Menengai high school ko rogongo ba Tivali abe ntubwate abamurabali ba St Mary's yala korwa Kisumu na wagenda okarabuya korene Kakamega wikabone katira osende yonsi korwa korwa 2-1 ndere ndemo mambia bonega abaikolu naende okora winga wika babe komekondo chiko chine na rugby timu chese ya Kenya chigenda okarabuya sana ne kora kinga baide rugby ya Kenya metenko andere sana no Shujaa 7 kunya roni ba okora mo wega soli engi ya kabisa ya 7 baito rugby ya Kenya ro ne bate strong players babata abantu bachete gym abantu bate chinguro abantu bachete bokima and that's why kora chiposa chabo chiri bande bate chingu bakwena baka World Cup hope Kenya mupira bwinko yonto cup ndabwate simu ya mutuma gwendera opanga hello Nsoko TV hello ngoto kona nere Ndali David karibu sana Imeye Nsoko TV Arsenal itabeba hiyo upanga tuko hapa na upanga anasema unaitwa nani Ndali David Korwa Nyamira timu kiko support ile Kenya Gor Mahia gosesha bana Kenya timu kiko support isha bana gose Gor Mahia gose Nairobi United Jangiri Garawa Tanzania mara kamera ya kuruga bo sore mi no mbi genda tombire biebi kuruga bo sore mu piano ro gendre to chiligi gose di kombe kombe Kenya ribo ambi ya mwana kwa na tore ngati ya balia banita wakati simi goche me studio essential ya bene eligi ya Kenya go chakere na no munyakiro bo obwe club abashabiki Ashabana FC branch ya Westlands branch Kangemi Wayakiwe ko batere Westlands yonsi yagenda Kangemi udiru mokali muru motu ayo munyakiro bo mashabiki yo mango sana kere yini ina satambe sana kwenye temo munyakiro bo Wayakiwe Igatua kolete mirobere bune kunyarekana kawaida. We started with 4 people. Abutu alenge nesele. Nesele nto bwata bantu bali kunyara goto bwate siegere at least tusuke. Bana utale kuru atwanda twabera kapito ya ali sengenge. Na utoko bera twanu utare sengenge. Egachega ikanya saa koro wanja kwae. Nande bunere tukaminchuri kuru asali na kom. Asali nesele nengo sana. Tukaruo wana tukachekera tuacha
tukatuka nga tindi nchebweka ase bari twarenge bane nga tukanyora nga abantu bang'iriko kotobwatesia kotokogenda tuguichurie gari tonyora abantu babiri abanga ekagara tukaigora branch kuruko yake tukaikaransa meeting tukakole gasi tubuya tukabaganjora buno omo representative wa Oyakwe as we speak ni njende chairman ya Oyakwe twakora tobachori tukanyora ni njende bakanjora nga nyare ko ba yes wikato na abate ni rangi mwako no yokane 4 years yes so na batoko na kusuma na ande tu bari gane te bonse bataranya bari geti ko sawa Oyakwe kurwa mpaka rugo free just come in tune to bwate WhatsApp file ochiche obekwe uruchiba sikia bande bakuru we have to bwate chiba sikia registration kumuntu karo magani ko ikaji jara asire nyomba tumana wansa kumubanganga ngiata kiri komanya ase branch tuminga dichikulito tubeketendere lakini for now nyomba ne open ase okuligia abasani na bairi bali tagete go to join agere to Oyakwe yebe branch nene kwetani echinde yes aba registration fee whatever mo whatever rabda also you could get ready na bagota kumanya ile ngago soera okay liria twarenge litangani kare twasoerete then registration fee yarenge silingi 500 then 500 ne rato kuna renew abantu kuna bago join na 500 ono na wikira bono iga ndranyo the way forward what we have nearing it is just 500 for registration but utatigande to kumanyanga kuikamambe na mambiende which next week ndonyo ramangana maya kulingana buna nkitutakere okora chinsame cha registration ngai tutakere kogenda kyagare getingi atauru yes ngai to gochinga kitokoba kitoko abashabikito ngaitoko baraba ngitutakere ko batebizo kwikera next week go chakera Monday Tuesday yabo I think ndoba information ire clear yes mbia mono season yega koro ligi yaro mutinyo gatano Shabana ya Chester game ya mwisho na KCB Nkorenga yarenge Green Awendo Green Stadium Migori eko sori ya Shabana ya batiko kurwa na KCB go chakera koro ligi yaro temba ko ikabonega Oyakwe branch kwa nyora hapa gania wango wa register amashabiki amanga yes na vile nkoreje sta mashabiki yange 15 katikati ya season ye una tu agenda charity na ne build team yani team building tukaenda kokora wake mipira inter plunges na nyora bantange more than 15 au bagenda tukutubwathesia ase oguchuini branch to abanta bange witani bali to achagete branch yes ikabane ngamuri yatura abantu 860 860 wow abange no mochi chibasi no ninye mogene bono turu and we have ntobwate some tokoro competition senga chi chapters ababa koba genda to kobanga baro abantu baro batali baro to willing se amonta abwate nkoro yo kobali shabiki lakini tali kogenda teko anda mpira wone genda bana maja ko sponsor sort kwanyara tasingino atebire galiria na roma bagano na 5 yatoka ke tokwana na twangana na twechuri gari ndoche na kuno kunyana wikirani na kyo kumuikara bange sana mogocha wa sana moika bange sana chi stadium mane kaina sana samata bango igamu that's why FC na Gor Mahia sana yes that's why koranga kero tokogenda chike mcheito I think karo litkenga karo wikire town bosongalia abakoranga chikali chachire chinga ni matari kusinganya nchiyo so ko chigo chana bakoranga kweli abantu bali Nairobi so togutimboka tore twe bangete ne chibasi chinde choko anda ko abantu ba guchiregeti una balia yani buna abatokuru ku Nairobi ko nyara tuchiregeti na bwa ko nyara twanda twa meke murari to ko chiro sho ibere sa to geti ya karaki ichora etana muliga muhetara chambiri mugongora ngora eta muri ari buna liria omo murori okoro kulika nikagotera kulia darete iga to coverti
yani kene ndaso akati kurwa kiagara buna to kurwa agatoka kenda kutukira roundabout tonjoka na twara agenda tuikamata nyagitari tuikamata tonjoka mate busongari twamana gutira guchahema twamana goseke abatara triple no nibere mwamana gukura kerego lya ego lya ka okay bachira batemo ngaturiye njere ngaho turabe to gushabikira ngakarego lya yanyure njere ndete yo njere ranga ki karego lya nyure lasimo munda kareke wiko kule kiagere amo twamana gukura mate gwika geti yabantu bamanyanga egori yanyure no tokanga ore nyagitari mate akare gori yanyure gwikomanyanga twabikire gori ese nginchi yeri ugiriri liko kava etauni ngima yes iri gukura yes bia kigema hakimwe bangede bona musio na mashabiki mutwe sininya tareta tiwana liso nigo chaka ntokanyete nakikiana openga nturikora guchakira next week na rito ko chakuru exchange yangaki ntubuna shabana abato bangete igana eketoko chakora neke lakini for now team building togendrete togendrete ko make chibranchi chibe strong so that guchakira next week diholina naende ngukonyora libaga ngocha ninkoherese nga a procedure rastikiri nasturi yes Biamono gwakwa ni goriye gitigo tagoro gya Kuzi Stadium ikirege tambo kireki ya mure wense na na tumita bana jeshi alingo kero sibare ya tagwiro tugo chigo chesera awe timeti gitige tangani bine chairman karenga kimona kuru nekende mweto wiga mutu ari bitibe ekende nekekera naroko yes orientrere mama stadium nakuru na afra stadium yes unalishe una muduna chairman dijana shabiki engeti kiro che shabani wante kupike be number 1 nakurwa are kunange na mashabiki ebiti yansi nangire kiagera karo kombea digo liya kurbo songo go janaro I think ne likuru Nairobi go janaro halinga tikati oruga mpaka Nakuru no yo kurbo songa cha Nakuru is the same so I think mbuya sana ya nyari kan tukanyora naro na ndito kanyora Nakuru so na batuko ebiti evito in the next 1 week and ninja ngote na geti kibone kiko chakaba umaite guya ntubata main and ntubata option B yeah so njengote bina no egeti geto boronge nek yeah yere bia sana lakini yakore around ye ni bo mwari kwera gusies chigosolingo chere kwenda county chinga omo raibuense na tatebetinga wikomutinyo ne nyari kane ntona kuira revenue county chinde na wikera bono iga egeti mate amagendero kako koru kuikora na ki kama ya kodrek ya kirwono muri ya gete kama wikera bono ige stadium muri na very flat so mbono nande wa chocolate excavator ne chi do purdosa baro segeti kelia then bachake ko karos ke international I think ngeri kuira ke kakenge getaraba international field tigato punga gochikore ko raba yemutiye yoka nekegara mtuzagete devenira neka na wego bagote kusia patoki mtu yes ko nande etoko sabakia kisa kamera kusia alia kabe kiyaiga I think na foto ko abantu tura nyo revenue sign yes tutra chos kama tu what can you talk about results ya Shaban FC last season unomochama I think murali noroche maite bintumbire bitatakiri kona ko ngato kwana twana kokosori tuna kuchambo aivwe komo nyono na ki etimu ya se yarenge omaite last season yeri twa chakrete twa minchoreti ekitangani omichetu kana season ya noroche se twa karteki asetore so meaning kuru number 15 mpaka number 5 hotoro jinganko na kusukatole nande garo kuligere chike mcheito ntoma tena bantu be pack carpet ntobati papa na baseno Shabana Arsenal ando jono manye nta ria ali no ndio kwa Arsenal ni Shabana Barcelona ndio kwa Arsenal by the way ne yani nende nga na singe njunganje tasa Shabana tangana abeka Arsenal ero lenga kweli
emanyinga narira yes umuntu akora news cyabo tukorera akuru Clinton Ondigi era nasana to kumugwatuka aweka jezi 8 abo karama yaye tukobwa rero to kumurusia time tiasa nonkire mugweje yaba taliye gochi yato endo omupira egento to kwanja ntine carpet ekanona ekero ikaranta seketoro cy'umupira kwana nanga engineerio korona no chabane ko umupira tebwatie papa umupira orense buya yani kwanza abana abatware tetabakeiga mwete nto atwara bagaka banene abana tobwate babwate chingu nabo bakubika umupira nze I hope this season yegocha nochora tofauti ya sinini yes wata abana bakesana nigo kurukare no nigo nonyekero kidia trasoka abana mbare ngo bakesana just Zakio Muri yes Austin Odongo Mumuro Koro Bwari High School no kya kuruko yo nani tigati Derek Okech yes kuri former High School mbona ko chaka soa keti EPL hapo mna dogo chaka I think nanyorete gwikanyore namba nani so ndio chukana murika sasa oche gosori ya Bidco konyora tara chaka kunara na nere bono asale obeire machine I think asale krasi murine bono igabantu tobwate na kulingana munankorra twacheta sege tukakose rwasi nini lakini makosa alitakwirurira alia busikabire haya iwe sirudi asebono kulingana muna emipira muna abana bali baguchesa umupira bali chinguru asebono yes gwakwanire iguru ya bana bake yere uyana tuchikora umupira mungo timeti gwakwanire iguru game ya FC Leopards ile ni shabiki nkoro mayaringe sana notake go kuri cup game uyu no gani ko so tete ndo yikwa no take kuri cup what happened I know you were there no naringe magosa na bete egento kiagerete mete game ile tukero twarure unbeaten for games consecutive without conceding any goal tanko ibero ofisi Mtu anakuwaka mupira under pressure ya chitiagas kesa bona mtuto wako mupira ito muya bono bali mbanarete na goli maya bali barabumbanarete chitiagas bakali kutara ne chikori gati mubuko mtu maya tikende pi bono lili basi ara chitiagas chaso gati bamura bakaya ka chikori gati tuntu bwata Ota ekori no yani baraba ready ne chitiagas manyete kya mbanarete turo cheka bali kuchesa mupira under influence of yabanta bang FC if you realize etakete ense moya baba bange ense meyende baba bakari olimba tu aromorembe lakini nga tole ngane diga iko fans tigana bwate sini yo mane ko gari chibu nkimuta ibuge chitiagas Elen Soko TV waire kabisa ngato kwana ne TRB lakini zembe njene fanye elimu no mwageni ya kwa nani taliko enda lakini I do support ibo liya ne yale ngoko bana kimbo yo mwageni eli kanga na mukwani no igwete ngoko biamono won ibo liya ne yale ngoko jana ki iketi ni to ya Shabana hello ako igwete kwana ni gugoro iga instead ba torete da gote ditaba ya ruaraka iga papa dogo rakisama matareno kuchigora te price ya kiriti neva 1000 yo no digo ya na je nada digo ya kana na ko na je inde ya guti ba ekana ni de wanja tio ti kauti tio ti ibere ba ro de new talent yo kwenda kuona wachezaji kuruanzia yale ile talent sura nake kuruhusi akilisi aba bana baitu bakaya timu yanka uba bakinene talent aya mbia mwana libo lya nkora libulire no mochama mbia mwana kwa bure iyo kata abakuru chinsemo chirichia tikarod chinsemo kwa chinsemo cyabo kigali around ruaraka mali tigamwiraniria sobwango singencho nga ruaraka t-shirt nchiro omuntu obwate t-shirt yakoro likana muliazi igare chairman ya TRB nero obwate t-shirt ko
okoenane that side. So onyo ndega tagete t-shirt yende ya Shabana bune yembegete kuse mbaliri kuse ya blue contact Muriasi TRB branch akoe naende I'm very sure akoe gento kere legit naende gento kende mwirane liri swali ndantebia amboli nga nkiga kogera tokoni igoro oisa kulinganise virapu ibinde byonsi na nintu tokoni nsepi t-shirt ya gor chiba sirenga koni t-shirt ya ata hii muranga siri ya twa chagetenera t-shirt ya bogere chiru 3500 yani yes ani nga ntutwa tsingenjori keranga ki etetagete ji uniform ichimo yoke naona katoko kande keti twa red and white ekagera toka chisuki chika 1500 saa 1500 yes jarenge 18 lakini chikasuka chikaba 1500 ego moikiri yento ikiri saa 1500 na bokonyora t-shirt ya borongo ego mwarusi kuritini moikiri era ategete chibeli elibo kitali gento legit bune ele material mbegete gento ke ogo sibike tali ko era rangi ego stretch yange ngiya kabisa hono teli ko fade ko kwagira mwiro chake ko ine yange ngiya kigimo you can see jitinchiro by them wana chemo samba t-shirt makete ego iro jitinchiro na original kabisa nchiro ina yana nyono original ndi tachi ko gura una wate tachi ko gura yogente ege town ndobwate enyaruka ite ko violet ekoni ya town Atlantis Plaza yes Mulia 5 niale na ino mchama no Shabana yes Thika Road branch na bwate asengenje branch ina na bwate chinguru this side na roko ni a t-shirt but kero uraye take on contact na vera raisi asende ko enyora gwitania so na bonko likenjira ko enyora nkoleki ngotebia se utakire ko epic yes mema karenga kwa igure kabisa na boko contact chairman Ewuro Sagirwa Thika Road branch ya masabiki ya Shabana Elikana Moriasi nyare ko nyore jezi yao ko chinsemo chicharu haraka kabisa nyakore wate bari shabiki nata ni shabiki ya Thika Road branch igona bako nyore igona manyete igona bako nyore namba Elikana Moriasi chairman gusaga ndeta oni akram sia yaro mo spati ko yes aro mo spati lio ko violet na ba violet marana bako mokonya asobwango yes mbya kama nabo iliswali yakabere igoro ye talent kuja twakorere igoro ye talent yabake nabo li ngaki mwako rich arrangements unaji chairman na connection wa reseguru chief officials cha Shabana FC I am very pretty sure ngaki mwako re season ye mwachide binyore ibi kama biganda tega au imiye binyora bana siasa ko bikabere bikombe zaruche na kurwa nyantara gimstere bikombe kubikubere by the way no just for mwando no arwete kurwa agaria engaki yega kombe gete kenge 2022 amoje sana se kombe ya Charles Chia audio kuboli ukavaninga kiria naona mwete just for mwando akinde twarira basa ngore tumura basa ntabwate zeke umuri ntabwate just for mwando ngaki abataba mwasoire moko tabasarika rinyo gurabata ground ya kibono kana kitu taite ko be karansi wa to bwate nyanjo ni academy ya Shabana mwana yes eskuru eline ya talent ba moso 90% bale sponsored na Shabana goalkeeper ya Chile team yes elia nyanjo boys and akaroko kuligere nande ndetu chitwanyoranga ndito kuliga bachesa ndito kwenda pakekenyoro twaka last year twabugeti sirimbi alia sakoro kwa Ligoma Ligoma market yes tukatabonde bwensi igwete ase kitutu masaba ani ase Nyamira county yes masaba onde bwensi igwete nga nare na igweto guchia sana Shabana nande umaite nga nabwate talent ochiche toko rigereli torrenga mbuyore then toko rasta gukwira then tukanyora abakuru Nyamira na barenge bosongo tukanyora kisi county nanja bekirta abaye musojo so tukawabereta sai bakonya kutrain na youth segera tunarane banaro mpira turara banare mate muntu kwa rureli sabotara amanya masoesi ya nabora busakugireka ikachenji tari sabotari ya bona so pole tu bago cha ko bangangu twara wali chinguru
tokocha kwa peak direct ngongo shuka muri talent 100% but but mo bege yuti mo 100%, yes. by the kilo team ne bwate ya chakari no anda Arsenal no anda cha Liverpool Chelsea nchi bwate yes, chakari 100%. tali ya timu akocha direct ya no nyanya ko bwate umwana uri talented kabisa oroche ngoyo no muntu uri talented uragenda mutu mareta agende nyanjo agara abwate advantage yo kurwa ariko ande Premier League 90% to 100 so karato ko mubeka abera nyanjo ko ege ine gento twasimikire tokona kuburugira kega kagocha ko graduate kurwali ga ko graduate direct kuchisabana yeah yes miche kanyangali boli ya yera nibo toro kwa namngana ya basaye bali bakire gali atwaretire kerizini yawe chikwera ntoje just for mwando to mukwanire kagocha barete Luis Ngavi unawa saba saiba Luis Ngavi in national team under 20 table yes. no aringe national team under 20 ya chete ngoki Egypt budget na Isaac Omuri aringe se timu hiyo yes. yakira kwani uri wocha kwa sababu tutarachi kwana chisaini chinde chiricha bali experience players bacha ntuliko gora bantu ngana sengenje bachete nkuma etoko gore talent yani etoko gendere talent ntuliko chiranga elieta made na boraro kwe Michael Cott kumbe elieta ya Michael Cott ili kumete ko kege tikende nkeyo control yani to bwati njirende uranyare ko convince no nyene coachinga wa performire so na kiga ko garanga we just go for only ndo bwata abantu bali field bamahete nto bagokora bagotoretera abantu na nkwaranga nto bwate technical bench to bwate sai ne technical bench kuma tutari kugamba nonge gusi egento zira communicate na barafune gesongo egana rituranya ku iwan ekero butu kupatuma bali bagenda bachikuria bachesachi abale bechinguru so no toko baira se grupo ya technical bench babatambwa umuntu ndo basi only qualified gotwa Shabana is not a joke torange krapo kinga because kere ntugu just by talent onyo re advantage nga kwa saira sali manyanga no mwake mupira yes bija maksa igoko egure na talent chiko bachigwa siolibwa ni club ya Shabana MC wasira youth go chigoro uyo kwana talionde otitiganere ile onzao sinyakundi aka Opango munyakerebo gorosagiro lya arwa wayakiwe mashabiki ye club ya Shabana FC club ya Chiren kuma imiyense ya Kenya nene obonge mashabiki ya bwa Sokia asekeregeti hebe Mombasa hebe Western hebe ngai wikirana hasi kosaliye bari bawata mubwati omanda awe squeeze sai bona ntuli omanda awe sai home sawe toko na Mombasa nda to cha Nairobi toko genda Nakuru katoko timboka Kisumu made o toko nyona tunapita na baba nkia katimu akaruete mwisonde ngekali chitale ntubwate na sengencho toko baba support to in fact support toko aba chasaje bali mne club na management mna toko ba support moral na no muntawo tenga kaki tintaga tinje sera bangwa na barurale goikana era perform egere egorige kunywa lama ta sako monyoka guchi kabe kire goli tari komonyoka guchi ando na be kaiga ama tenga ko kama nyoka ale sama sha asiyange irimbali go senda egaraji go shamburi ko abantu bichi kamera no konyara mo mo benge tensabu muri mo ko lidi flex yes bia mono by the Shabana yabwe techiko so chinga we ko bwa home last season yes away ntwa temete ko tokatema ko perform akasing into dizinande konyantura chaka ko matentwa ntwa bata bumura konya batara chaka ko iwana magoro bijaiga lakini at the end of the day ebintu mbya ate bigansa ko babuya togansa wana tutwa maitenga home isawe muna to ikaria toko enda Muranga twa bata bikai ukanda mari sport pesa Muranga toko onye toko genda chikaliga amashabiki baichora jam ne ria kanchiranka ria katari na kaba toika na ndo bata binga twa no tsara ku chiesa mwale ko toha chi point ye chisa eri bagato kona ko cha ko tara ya senge ko ikato je to ko yes ne suni no hawi mo de to tema tengo torawi amigo tu expectia maya evne mtona rite pia ngoi wana aya manyana wanta bila ngaki na
agwe timu ngana ritwa renga agwe twa mono kobwa home bono ikodoro chi ndundu bwati home sai edora agwe ise home sense chinga ki na kundi opanga twakwana rigori yaba gosori yaba sabake timu ya Shabana yabotukire gati yaba gosori bangi batari bake bachire kurende tubeke enkwana as center back so ko chero bineta yakorko hako yes center back yako ko renge top scorer ya defender ni ya Kenya ile team tinga kiriko gandaiga very good player eti bagaria ye kunyabara sire egosori ngiya sana no mo captain Jojo Nyango Dizo teammate osoke egapu yu nawe uchiko iru kagere chikoirwa ne defender Korwe club kifoma Nairobi United captain Jackson Ndo yes ndo teammate ngakira kwa nile kwani nakikyagara nako tevinga ndibagari ndicho de chore tuku kare chi friend digere chi friend to akrie ai wa soma anga chi friend to akrie ko yule friend to itiru none to akrie chi friend sai karibu 4 naero na moto itiru akuna yani ringa defense itono nyomo ngwano rio chiete to arete to muya mono wetani ere omate karo monta atebirenga uchari kako gandanga green pasture o tiga ga se green ere green mate karo monta tanga green pasture o kumeki ese kusino ere green o cha ekware ga Nairobi ga ane kware se ya magena au tabanga nga green kende ke lakini ndenda senge njonga panya bwanjira ara kora chenchie hewa akaratigaje Nairobi lakini nende ntuntu anda kwebanga then ekwende ya bete field kare korwa se omochesaji ulitwa kwa koru Nairobi United the former Nairobi United captain kwanza arenge the former captain yoma tabauti nero player ne captain so ono leader mate kente kwa nanda sio as long as ndobwense ole leader always is a performer ndoko muntu leader ole weak so he was a former captain whereby karachite akarepresent mongwano wichete yako tuka akakava nafasi ile yes iko amashabiki yatarajie ntikia chino kubuli riso ndingiro ya ndio signings timetu sino bwate bonsi tegatura bwatanga isimi turego sino hello Soko TV ngo to kwana ne James karibu sana mimi video no turega igakwana kabisa no wate nkwana oya utaka kwa hiyo se ngwe kana rembe anya renga ngwe kana yo kwaro yo to kwanire ena mundomu ya asare ntumate ene mundomu ya na ngwe kana ne reti nyakundi to gwenda kuchimutu twakwanire gore center back ya chire wate gore very sure ango firiore egapu iyo twakarate goalkeeper nero kura Posta Rangers goalkeeper yeto de twasiria bagosoli center back orenge top scorer yes elili chire watebire no watu ko imani na former nominated center back mo South Sudan yo tele ya Shabana goalkeeper nero twaretire kurwa club ya Posta Rangers na nende twagoro yo karenga wa chire babiri akiora kwa negoro ye goalkeeper anene kara to musiria TJM kucha Tanzania tindochi gento kenene kiagara na koeresa ngaki ntobwate kwanza timu yetu togenda takorera kurumse whereby toruse tegori kibaya ayemo kurwe high school yetu alafu tokarateka tokareta mungwano yo egori kibaya acha ko represent anya kabeli bakalirio mo kura Posta Rangers akabeli bakalia oyochire Tanzania muntu ndena kikiana gote bintu ntu ase Shabana ntoriko boranga lieta if you can oisa kurigereria game na fixtures cy'umungwano liko se chi short videos cy'umungwano lia bunare kubwato mupira you can agree with me na ono gurikiba a talent to aletete yes tali muntu nde tali nga to aletanga because ye lieta no a talent ntu asoko genda ne talent to koi yes igo yugari TJM ko tekeli kebekiri gaisa no shabiki tamas utwara kwa yani ngegenenga asaponoiga etime ite koimara kire gente kire buya kiebangete nande
tarajia manene gwitani aria a number 5 maite twa korite number 5 so ngo promisinga tutarajia manene gwitani ari twaro jeri tukurire number 5x yes number 5 test ni 5 that area date bono ntu ono gese na kikuna kiagana ko tebinga iko to kina na wasipochunga kiagara talent twalete round ene tabauti yake abangwana ba gor na usima ete bato go serete singincho kwanye nga ndenguna ko nonya batu go serete na ningi twaje tukaba number 5 imagine number 5 now kuru number 16 paka number 5 then next kaidoji we are taking the league season ya Shabana igongo guto traje kombe kendi mozati ntero na we are taking the league yesengencho Chonsi ya Mozati na KPR Chonsi toko bogoli gatande na chyo torore tokonyo to kwa kamo kiagara toko ile Chonsi toko ganda gochia safu koni halia ni gochia kafu kwa katolio ndego yumba tomo kama lakini Beyonce ebine kulingana na signing tobwate na technical bench ngo promise ganga ka ande karongo chakura ningo tena ko tebetinga ebikombe binko kwanda tena vira yes mogasiria Pito Kid katikati ya season una mashabiki ya Shabana FC ugacha musiria mwatende kusiria bana ni malala uyu wenchite Bandari urure bwana yiga uchire buna assistant ya FC Leopards Pito Kid era kaenda Mombasa United nero ruro uchire buna assistant karenga KCB hali akutara pale urure Mombasa United karenga tayo uchire buna KCB Tusker uchire Tusker karenga gekati ya Tusker na KCB Pito Kid achire una mu assistant coach Nikiora kwa ndiri goriyo makocha mmoja goriwa timu ya Egypt yani timu ya Egypt yani ya Egypt kwate kafia na kikiaga na gotebia karogo compare technical bench area bantu bali hato bantu bali bonsi babwate chisifa chiabo bana bantu baje tene bikombe ukugunga narenge coach ye kala ye segete ateneta sa coach arenge bune coach ye club ki country akabone coach ye bilabu ile hal akabone assistant coach ya club ngaro masembe so bilabu karo kugunga coach ya chirangani guikwa turariginga faida yae na qualification yae nga ikonya ya ikire kumura mpaka gocha Shabana we are na confident nga omo songo yito Momoro musongo. Musongale. No musongale tramaro. No musongale. Lateri mu Afrika. No mu Afrika musongo. Lakini musongale. Musongo yokire ndomo bwate to kopoko na nindo njira ko kolia bangwana abaitoli soesi buya. Omuntu ole kwikita konyara kobera asali na utenga technical bench ito na yonsi kurunse na bonzo lwako lya masoezi to yamine tinga umuntu kamonya to iwe tibitanga bya to kunyara kwa bera Shabana yes ai tukoli ankyo chidise nchinga kinkorenga mu bwate meeting ke yankya na chichama mu bwate tukoli ankyo nguko tebya mangana ngamo ko manya tunje no morali meeting emo gata sikiti ko yanke chairman cha Shabana by the way Shabana barenga muri nanga barenga if you are net 51 yes across Kenya yeah ankyo asenje kwambolia okora no bwate kuru kara me information imera no batebi na tie chera bwe no bwate meeting yego so ya meeting yeri sto ala Europe mbando kibawe takwate chichamani branch Chonsi na officials che timu ya Shabana FC ya by Secretary General Daktari na baratoko daktari kera bono asenge nchobwate kuruti gango mbeke bya chichamani Chonsi mambia kamera chikamera Chonsi yani chichamani Chonsi bicha Shabana alima ata sekretiki nakagani Oye katoje togende turali ngaki Nakuru afra toja kwando chiko sabe turigiringa a branch we can go matali chi branch jine jiro chiko kunga G6
jindi chero kunga G9 ndobwate G10 so ali Nakuru ndobwate binte so mambingo anda tuli tuchikona komaka maginga ki G6 yao iga wayaki yao beka nekangemi bekaga so ego tugucha kugenda tukohanda kwabakerania ase tutakire kucha koleta mashabiki itu asa positioning kisha yo gutinana nari turamana nari tubikane byanki ya kurwa we abantu ba witi gaba berari na ntubona kwikechebe ngene kigetigitu tentutotenari so I think mambi no kwanda kuchikora tanga egeti kirigitu ngaito kuchikobera position kitu kuchiko gotenna gosen kitu kuchikokora itutakire gotenna G6 yagara chi group ichitu chi banga chimanya stakire gotenna yes tinda kodra buna umuno muchama ukora batioteria gwetani angeri to ya baruchiri yes korenga kero kugenda ko batebire ko ngandure yes ba gutumire nkikiri ba batebire chigaranye senkwana as officials kigera by the way Shabaneza community team na mashabiki abereka bakagwe sokia sana kagosira amente turu kwa kanigita na nini the one way promoting the team which is a community team nengane ya kukwana ne karange na professor Kiramana tete Shabaneza community team ngakige story ya Bitco kwa ntini tese ni Giant Soccer TV na hata ete ndo bwensi na bado wili na bagocha kwenye community team mashabiki yagwe sokia na kwa kinga Shabana ko gandrere ngikiri baba tebiri kirani ororo in terms of the signings, in terms of discipline, in terms of everything. Abantu bali bakora bantu metenge ndenchi mbabolie maitebo mabakongire and za zingine zo chiri twa chakirete registration 500 maybe this season as it starts we katoka enda tuchiko manyanga tomanyanga registration kwanza nechibe sairinga tomana kumanya naende kurwa ronga ki obo mobo ito to bege tamase ase koba chi group ngakichi konya kuimukie karabu kirike manyekane mono wetani ase gikiri ikiagero maite nturaika pado nturaika nanya ba tabanga to ikire nturaika as fans so togenda to anda mashabiki yako ngakito kora to very organized tinga kando ne chi uniform wechi to kubeka we have to be recognized no ne karo muntu so feel no to kana bate sticker ye ticket na ndi ya to kanga no bate no mori so that ma tena baranya bakonia chi ticket chiria abantu meko astaye bakora bataye no ne serikali to bukora mboro so umuntu ya to kanga no ne rubber stamp ko bekule na leo montata ikesi kuna anda kaniki na ndairana isingi chinga kiriso walindra e-ticketing system mwampa gatege ntumune kesi chaje ndi tukori yankyo ankyo na lito huchiko ya kwanera then na kina tena uchakara next week lakini sisi ni enebate e-ticket enebate challenges chia nchihuno mochama nje kubara propose nabonda ruchi point chiane chikutaka kobanga kanganchia bachindi take chibwe kane tonyo turagenda na manyu maite nturaika step gose abantu bali kwikire gara mushabikia ate vita tuma kuchichikwali mete omupangirio bali bagocha bali batali ase branch and that's why twatabetenga kero muntu let's tigo muntu asata kire kiagera okumunyo ani enjireria abantu abagochi bakana bali batatagiti kubanga kiagera nyotokorwa togenda Nakuru akana imiyo kwa promote team 200 weka urwebese osoe so that bona akonyoranga oyo tatabwatine browne branch kiagera abantu bana baspini mamanyete oyo timba maite bona batakete wasali igo ogochi ko proposing e-ticketing tera bwatiwa na bego cha kubwatiwa tindaekana abeko kora lakini turae take time to experience kwanza na wanyana jitimu ichina na njira ikira chichinde bado tumana gocha ko Kenya aitia bantu bari iguru kwetana wanyana kende kyonse
IT ya Kenya ene nko Momo gwa kimba ka state house ye page ya state house no bakongo to chinga kichere de kabendi abantu nga chiteka chere sana tikango buri swali to chikokora amangi ye agenda chinde abantu wanda tekanya ogotoma achievement ko bolibo ladies and youth team affairs to tigene youth to kwana ladies ndo batabasubati baka una mokocha Peter Maestro Gichi the former captain ya timu hiyo which Kenya Premier League sasa Kenya kwa 15 ochirega ali okorrebya sana unbeaten in the NSL utairi go league na igure binte industry leadership kwa samarango samanini emero biri kimo begete kone kinga aswati ya ngocha ko compete timu una Police Bullets timu una Kayole Starlets timu una Ulinzi Starlets timu area na bebwe kaine Shabana ebako and that's why no ne basi litwa bwate nkuru tukaba so asikira ikindi kyonsi etimu ya nane gokorero neye to imate buna ne timu itenene ya waspat because one again KPL eguchesa chiri kawaida una na into to guchesa and that's why roje kirango simwakore ngocha mwere ligi igotora ligere ndubwa tarango ze ligi sira bachaka pambine to chaka ligi aya natira abantu expecting tire to mangana mange go chinga abantu expecting gora sabasabati baito au chako chesa na watu bati Police Bullets na abantu bachire very kuma wate chi bus chinene wate structure ligi what do we expect nduri ko wa mapuleti nduri ko wa kende na kikena ko tebinga igo tubwate chi talent that's why abana bali baito bali to aligete bakaganda ese timu iri ito ya Shabana bakoeruka Starlets muna bakine bachage tika ukija kababwatero mbana kuitwa abana abambande kibaje kutuita mama beya mono akwa igurenga Shabana Starlets ngocheri ligi na enye kwamanyete manya igonga Shabana bwana ibate chikilabu birti chochese ligi yense ya Kenya ya sabati na baigo essence media ya basacha ntutu abiro season yetu tutoje gasonga ngani ya kane ntoko gukora ntagete gukora kabisa ese tisegendi komichuka prediction yao in terms of goals sorry ya rero ya community shield gati ya Mambi gati ya Man City na Arsenal unomo Arsenal ya na Man City to akere okay one training kwa ndo kwa ngera konga gombe kera machimu nunga Man City to akere to bwate mangana mange bangwana balinto banalete na baito mto none yo moise ento abatu angete tigato bayiberega to chakeri Arsenal tu Man City bosa baiwe chukunga Haaland ningyo utaidata orosire mungwana ngwaro none osiri ya toma Belgium yarasani kwani atero chingi ntukwani ntwabo atira ran usinto ule tabantu ba chama kaita maka Bruno koru Man City Bruno we koru Newcastle anyway ni sawa tugira di kamera yao opanga alafu mbare ba gutuma kwana moyo koru ba yakiwe na maybe koru nka yao tukure ne kamera na your last words abantu bawo yaki mbwato mondo korukudento man wate nekitali yange ya meno egotoka iga yesiri na kondekara mu mwere ororira amongera mai nimbwate umungwano ndoko kudenisio geto yore bono iga puno omugachi nere na moira maiga na mutebiringa gendre kuna ko kugacha kiganja ke branch bintu bigo chakoba na baratugurira ndege you never know na kurubwa na abantu bose babakwani kurunka abantu baguru mugonjoro chindu kujana amundu kujana ne kuru daktari magoma na moira mai ndu kujana ne kuru Shabana nyakunde abantu bagumura kahoni biri ne rojete nkumaria se itunte utomai na hatimo etia mai garende kare basi no morubia onye ntara ika kueba abantu bande onye naika kueba hakinya bere tiga tubwatira na twensi elikingo chakere taira yorio kanacha
mambi bali neba tingo chakoba mai chako kwani bonsi Yes. ya mono sogo cha lezano sinyakundi ke upanga na korenga ngachi agenda nguchere wiki cha mashabiki ya Shabana kera na rako gutite team mono season ngima na we gokero chimwa beri mwa chikiri gucha okorata nende hotel ya abaligereria ngaki nkimwa muire ngaki mu chikokora anene butuguma team yetu ya Shabana kuirobo nyangongo bwe ligi season egocha ya mono sogo. Thank you very much na anjira nere Kenya saba sin. Haya tigarabuya. Mbia mono kigo. Mwache mwe tawche ide kamera ngeta iso to chinsankia nda chepona margoba kemanyero kiabenenga to wikomo elio muri bichigo sai naba yangongo kede to suka kiagara karaboniga ko ne tere biro gebiga to motigere edunya nga umwana mboka muri birio buka bisengo mwakerumba uchakarabone weekend sai ya margoba kiro chinyora mangana mayesenje ubekano de Clinton on digi mega yemenyo chatari onde yotegane producer ya ya Botambe Felistas Kabedi aka Miss F na hero kwa nikinga chibicha chigacha wiki era senchira ere yo buronge amo ono botoro twarengenere Eleonzana Sinyakundi aka Upanga umo chairman we amashabiki ya Shabana FC Rosagiro liade we yakiwe nkwana yentamburure na boy gotomwe sabali yago chimo chona kuru yakera we chikana cha agenda acha mashabiki Shabana FC litkorianke asebikaro kati ya mashabiki na moigo abatere mashabiki na boigo obwatani we club kidia agia Shabana FC. Bye bye nyasai abenaye tware weekend yeseseniri chigoso na banyangongo chekiro mweli buna Botambe kwa Daniel Omwaga hokonyo rebiro ntone Erieta Suarez.